President Weng me wile wini ne antieni. Ubedo mera jo me ke kerro mera mi bulu Ikom jo ma Teli. Kere cha plan ke na mi beru president jo mu funding en jo mu min en chene jo ma en jo ma Teli en. Jo ma beru kere secret table en jo ma Teli ma in pe binge ne. Ko pen kong wi angagi ma procuring dugo angagi ma owning ma tik authority ma dictating secret bylabs wilo mo kan angagi ma tik authority ma gi funding religious organizations angagi ma funding cultural organizations or even destroy them. Jono aye jo ma Teli ini bor kai moy me wini ngari Ikom president hey president Ruto raj mada hey president Museveni mada jo ma in pe nano tie jo ma in pe nano gitie. At times John are built by the president or by the pressure around the president. That is all.